ungamchazela ukuthi kwenzakaleni kusisi wakho? Mina ngithole usisi wamalele lapho bathi uchaswe yimoto, then call ambulance, yes ambulance. Ngahamba naye saya eBhara, then bamenza. Then before sifike eBhara washonela phakathi eambulance. Mase ngabuza ukuthi yini inkinga. Bathi ubhidile ngaphakathi. Then bekafaswe nenyawo. Beka-wrapwe inyawo ngebhandishi. Then mase ngibuza them bathi inkinga yini ukuze ashone, bathi ubhidile ngaphakathi. Then inyawo vele ngoba bekanenyawo elibuhlungu vele, then inyawo lakhe belilimele naye balokole ngebhandishi. Ulimale kuphi usisi wakho? Yenzekale I-accident yenzeke la ngaseSizwe Store eMfulo Central, ngaseSizwe Stores. Ngase-Elas Kumswaledi Street. Ufila kanjani ngasesibhedlela? Sifila kabuhlungu into eyenzekile ngoba khona manje asazi ukuthi soyapi phambili, asazi ukuthi soyenza njani. Because endlini nje akunamuntu ongathi uyasebenza ngoba unomama is a pensioner, siselinayo umama wakhe, and then lo bekusisi umuntu omdala beselinayo. Sifila kabuhlungu because asazi nokuthi sizobuza bani, sizoya kubani, sithini kubani. Le ndaba mayifika kuwena ifike kanjani? Le ndaba mayifika kimi bekubuhlungu because I was there phakathi e-ambulance. Then balandela abo younger sister bami. Ifike kabuhlungu because angikhoya nokuthi usisi wami kwenzakaleni, angazi nokuthi kwenzakaleni ngoba ngithole awile laphayana imoto ilapho acheswe imoto lapho phansi. Uzamile mhlawumbe ukukhuluma naye mamthola alele lapho kunaleso sikhathi lesalele phansi? Yes, ngizamile ukukhuluma naye because bekangafuna ukuthi ngijekise, aloku angibiza ngegama, ngimbamba ngesandla athi uphelelwa umoya. Athi singamjikisi, singaloku simjikisa because besithi masithi siyamtshela athi hayi kubuhlungu nenyawo naloku akhuluma nami athi Palisa ngiphelelwa umoya. Ngaze ngalanda ibox, ngithola ibox lapha ngaseyitoko, ngalanda ibox ngamenzela umoya. The time sisamele i-ambulance ngayenza umoya ukuthi akhone ukuba right aphefumula.